Kažu mi da Euleks 3 godine nije ušao u ovo selo da pita šta se dešava i da ponovi istragu. Ja u ime Vlade Republike Srbije, u ime srpskog naroda, u ime svakog čoveka na planeti Zemlji tražimo od međunarodne zajednice, tražimo od Euleksa da ponovo otvori istragu i da nam brzo, jer sve je u njihovim rukama, da nam brzo kažu istinu ko je napravio groblje, braće moje. 3 godine Euleks nije ušao u ovo selo da pita šta se desilo i da pokuša da pronađe istinu. Nema poverenja i ne može biti poverenja u međunarodnu zajednicu dok ne bude pokazala da joj je iskreno stalo i dok ne bude prestala da prebrojava žrtve po imenima i nacionalnostima, da ima žrtve prvog i drugog reda, da za jedne pravi sudove, a da za druge neće da otvori ni istragu. Ne može biti poverenja dok se ne otkrije ko je napravio groblje, braće moje.